Waduh. Ayo guys. Jalannya gerak guys. Ayo guys. Ayo. Ayo guys. Ayo guys. Ha. 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 Ya. Ha. Huh. Gas terus. Jangan kasih kendor. Iya, Pak Wadi tidak potong ya. Licinnya, Bo. Sudah rusak jalannya. Ngeri kali guys, jalannya rusak kali. Ini gobar ekstrim nih. Kalau jatuh aja Jais, gak usah malu-malu. Sudah lama kami nggak kemari guys. Jalannya sudah parah. Karena musim hujan, jalan rusak lagi. Brengsek. Kami juga udah lama nggak pernah main ekstrim lagi. Si main gobar terus. Trek duster. Ngeri guys. Becek guys. Nggak ada bawa kain sarung, Boh. Kain sarungmu pinjam guys ya. Yang cantik aja, nggak usah main becek guys. Berat guys, gigian apa guys? Pindahan gigi guys. Guys, mengeras guys. Pantik guys, mau pantik, hah, mau pantik dulu guys.
Pancing. Masuk Jais. Nah, gembira. Tak baca. Jais mengeras guys. Wow, ada pohon kayu tumbang guys. Potong bawah di Jais. Kasih trek belang Jais. Tambahin bawah deh. Asik guys. Agak rapat semua guys. Tadi bawah. Baik pak. Ayo Jais. Oh, alah guys. Tapi ya Wembo. Wah. Oh, hati-hati guys. Oh ya, ini kami udah mau finish di simpang. Ini kami udah mau simpang bawah nih. Ini kami udah finish. Aku lagi bersepeda nih bang, nanti aja telepon. Ajar Jais.
Gas terus, tunggu di sana aja.